Nomkana kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, namhleta Carolina, Mr. Post and his new producer. Yeah, so previously, of course, mngame showing ka channel fika posta that video yaleyo, and then loko se ni posteni loko mo cheka kahle mi ta swi ku na un'wana ri ku chayeni ka keyboard laha wo ka hi nga n'wi tiviki se mina mhani n'wi voni no ka ri nga swi tekela nhlokweni sweswi mi kuma ku xilo wa xi vona na ku Mr. Post a vurini like his name i vurini ku na vadawu ku sweswi mi kuma ku video ku yi le ku tsematsemeni leswo yi tsematsema mi kuma ku xilo a wu swi tekeli nhlokweni mani kuma nyama. However, the same day fike ni vona Charles Malwango hi yin'we ya tifan tikulukumba swinene ta beniwanga the president a fika tsala ku Mr. Post dilo teka na mdawu la gumbani va rila ku rin'wana kahle swi tiveka ngopfu ku va dawu and stuff like that no zangi swi ni tekela nkarhi ni no researcha simple kwala ka Facebook fika ni kuma ku munhu wa kona lo veri va dawu studio, so it's him, it's the same person hi yena lo wala mga n'wi voka video. Yeah, so clearly he's an artist as you can see ku leyi loko a posta last year 2022 a humesa volume number 7 leyi va ngo i xihundla xa misava, so it's actually an artist loko ni va ni kha ni languta account ya yena la, which means he might also be a producer. Is capable of such really according to the data at the as you can see, so it's an artist. It's an artist. It's an artist. Leyi yin'wana album yena nga tshama yi xavisa ku ri volume number 6 a vitaniwa Tinyiko ta Mina, so he's an artist as you can see, and I believe he's capable of being a producer. Swi komba a ri khale ngopfu a ri kona ka mhaka leyi ya music hi leyi yin'wana picture ya 2014 swi hi provela ku kwala ka account ya yena ku khale a ri ka swona like voma 2014 a humesa volume number 4 as you can see. Music. He's been in the game for a long time, so he knows what he's doing. However, ka siku ra muntlha of course ra the 14th of February hi kume update leyi swi nga vheta swi ni confirmela ku hayi swa ku impela ya ku tirheni ka album ya Psychology misa lo. Fika ni nghena ka account ya Solgezani Nogueris, one of the biggest fan ta Mr. Post. N'wi vona ku ti-video ka channel se ma n'wi tiva, there is no longer need for introduction kahle kahle. Yeah, fika hi vona fika tsala Go the Return ku ta ku ri yona album ya Psychology leyi taku hi Good Friday. A ku Psychology Mpanyasi, Magigwana and Vadawu. Magigwana a swi tiva i DJ Gift loyi nga ka left a ni twa ku mbale gondolo misa lo, or is it a gondolo yo mbala gondolo ku teka I read wo sick. Yeah, then that's our Vadawu. So Vadawu look at my friend. Yeah, na lo you're not the video ten to one in she blind the keyboard, she's strong. No video le tell the video na catch keyboard strong, she blind. Ko ka no compare na munhu kumta tlhemo ko hi ni buzz kum tolovele swo. She blind the man. Ntavula sweswo. Yeah, send them fine. Vadawu look video hela la. Loko ra mngeza subscribe anta komela mtika subscribe.